Ki Riu Eat Football kila terang dik manit Madan Polo haga katsan trek leber ban sakhi mano banyo ra ya kanam lado jong kalumpung OC Blue Shillong Premier League 2024 hapdeng ka Maulai SC berkeslong lajong FC haga porsan shiteng janmiet Hamadan SSA Stadium First Ground kani kalumpung yelek kai football jong kishinrang bala penlong da ka Shillong Sports Association kala nang he katba nang mi kisingi kisnam ha kaba menta usnam kiladon hadu shipau tali ki kelam ki balaya khun hadu prap kandai sien ha kaba kani ka jingele kai ha ka sien ka bakandai pau ka bari ru ka jingele kai ka bakhat du kan long ha ka khat san trek leber ka maulai ka badang bat ya ka nam la du menta kadang phai khmat banyo ya ka jingjop ka balai sien kanthi hat trick hadien bakala yo ya ka nam la du ha usnam arjar arpo ar bat arajar arpla jong kani ka lumpung SPL Hakaway pat kalyang kalajong FC kabala job bun haka SPL kalayo ra hadu sausien ya kanam la du kata kabakhat du kadai house nam arjar kat kendai habakren shakilat patai kubor haga kat south ber General Secretary ke SSA ba dipshin el nombri upen tip ru bakila khot sngo bhai ke rang ngele kai football jongkari bakinwan sakhi ya kanika jingele kai final kani ka kinhuan Blue Tigers kaladon ha kani nongba ban pen kre na kabenta ki artali ki jinga kun international matches ki ban long ha kani nongba shlong Football Shillong Bapnya Shillong Sports ba Shillong Sports la establish na do gay sinem khat kanai spa Rio kumta actively niya conduct khamtam ni football banya uplift but popularize tangani Shillong Hendrei nam daga July boy ba sutrat ba nilala berpindah di Shillong Premier League officer choice Shillong Premier League ka ba menta ba 2024 hadu 89 match lasai gasni match ke 90 kalau rukum ke final match but decide who is the champion the winner jong ke league but ahni mentang strat di dalam nak kalian ke Mola Sports Club belum ke tim A but ke Shillong Najong Football Club belum ke tim B lasai ni fix ke kick off time belum san steng pada Polo Ground SSA Stadium Polo Ground Shillong ni kerpan ke pai ba bro football long baginya lembah ketika channel di jongpi long kini tip bat kini one bat sahih dari football ke ba dekini ki giant juga football kani ke jela ke jongi kumatip kila ya kedua ke final hang tai wa ajer juga bagian stili badeng ka Shillong jong kamulai kalau kadang job lembah tai dengar bat ni kini Shillong Premier League ni kini baginya perform well bat ba upai ba undahun la shay kasni kon ki players of the Indian team bele point but ngalafa invitation ro shaka team India nadu ki manager coach but ki players laban long ba ha ka ni mat jong ka Shillong la jong bat ga mola la shay kasni officer choice Shillong Premier League in one witness ini ki glory le kai ka di India ki jongi kani ka SPL jongi mataw sedem ro kam kata asisya nomor ba kalau bener pun ayat bentar bilang Singapura joki ya kecil sisa nila kalkulit lo kuno dari bulan lain benar gitu kan first leg dan second leg balik complete tetang lagi dah apa ngiduna kimadan ba ni pada just begitu qualifying round jog Santos dan tak main round jog Santos kiwan segi I-League dan tak kiwan segi ISL ni apa buat kimasuk ini apa pospon wala kataru ni kung Shillong Sports ba jupnya testa ini football ni iya ni dan kam sebut di madan ki ba mila ban utilize kam beri kepor mata but kapag sudan kam ban pa ni kalau ba ni nak silang Shillong Sports ni pa ba so buram sikade mana bolu chief minister government of Metria Shri Konrad Sangma mau kerjaan Rabba Shillong Sports dunia kan kendi momentan where lada onde bokisha mo de ini kemar ka kejimbang bobon kecing pentela fiction di dompekan itu but ka pair ke kenjang te ya ka nalor ka champion trophy
nila pun kaya ka cash prize kalau 6 lakh ya champion but 3 lakh ya runners up team. Community ba lara ki ay pek bro ya ka kung ka kalendar bang ila release kemarin in sa speak media by ka SPL mata usna 2025 means dang no lagu no June July by June July kang ba nila ban dia adjust but ki Santos but ki but ki tournament ki buat ke jela but ki players so ki involve ki tournament te ngan show ni ba lagu no ni community omne tang kan ka 4th division 3rd division 2nd division 1st division lani pat kan ka SPL nila pun kena mata usna bangin pelong kan ka champion league jauh slow sponsor haba ki champion team na boro division kandan ka haba pudo lawan November Desember ngin pelong yang kata for pa ni pelong kali women's league nilong regular mausnem pat grassroots under 14 under 16 under 10 conductor nga squad kan phai si bor sarkar ba ka jindon kami madan kalau madan kam ahmad ba ni laban pendan kam ban nang nak jimun to hi ki babun balang ka ka sinong ka jela ka nomba Nado kini sedang ya practice ko jungi yung baga ni season ni par ko ni perform ha ka team perform wa war lah ding ki injuries ki bagi kena ki don te ni lapoi syakani ka pentah ka bangi sab yakun ya ka game ka khaddo jong ka ni ka SPL te keburong tulung syayu play mau ke khu udah dekat te ka sekowe ni ai play ya ki official jong ka maulai ki nong kersan ya maulai sports club ni bagi ni game baro rawat nilai ya kersan ban restom ban yok head so ban long session di tag champion juga jong ka Shillong Premier League ling bagi ni game ke Bangladesh persa ya kalai kor kadon ke jing duna lihat apa ngimla ban skor noi ikut pandai bagi job ya kalai kor mana kani ngila masuk ini pengen long champion ndai to kadai ke jing bu ban peniternak ya kata Shillong Premier League ya ke final ke Shillong sai sini tekum ke tim nilai pen create nama tagan ni guys nom tal sai sini baru di player hawa penting pada penting injuries 75% lagi dan penting injuries ndai buat kataru baru lalu head coach jungi ki official ki player baru prepare nam ta bane kun ya ke game sa si bat ngengek ba ke game kan long ke internet baru kan ko ong di secretary jong ka SSA di ba one page mungkin yo match saya kan ya ta ka beauty jong football sa si kumbalang hadu mentah ka jing penyanyi football mo populo na do ngidan na do under 24 division nang ta 3rd division 2nd division 1st division but hakanik Shillong Premier League ngidan sipaw team but baru sipaw team it kilaya perform ha ki laya penlut ki players ki babah ki papaw hakanik jela ka jungi ngidan baru sipaw team tamba kumbalong pat normally kat kum kajing penyak juni yang di league kalau ba kini bendan arti league team champion runners up di bendan ro arti league team kiba lowest scoring point kin haban sa relegation sa next lower division, that is 1st division for the 2025 te hakani ka league kum suang na pois kini ki arti league team kamulai menta kala poi kalayo score hadu san 100 point bat kalajong 100 point ibar relegate ketika renti bahkan dong temai kena renti long tang renti long tang 100 point dong temai kan 100 point bat pasal terap begitu ipi hadu ke match ke ba trap Hyundai top scorer na kali gulong niu Debormi tongper kat kendai teliki gol atep jok Shillong lajong bat wani paju kada gol tak nyaru buat sekmat. Iya lagi tu ya injury maksudnya harus realistik lagi injury sama sih ada injury tu pada ikhna pati long very excited bila kalau saya bilang bila kayak final begini bila kayak ini ha kita ikhna yo hamna syaru
Orang kata gila gila kaita dari gila kala saya lagi musim gila kala final kan. Tadi ini apa pun ada cara praktis bagi wanita next year di praktis ini kita ni pada musim menyebut kali ini ada game yang kedua kita kami makin job yang lasai musim ini kita macam ya tu hi bagi bunyi kampana lain bunyi game misalnya hari itu kita juga Borderline Trophy di Lakai te ila dunai praktis kemudian di kami praktis te ya taksisi punya praktis sudah final kan te ingin sekali bagi kita di Lakai bahar final berpilih tenan pada bagian ini jadi Lakai standar jadi di Pemba kita kebila kan juga jom bagian te ya kalian juga ni aku dah sekadar ikhna jadi bagi lala bila Lakai bahar di ligi beladat dan di game ba iya drone ilong di pegangan mai baca nong defense iya drone itu sakit pun arti jadi kami musim tu dari laban sudah laban jauh ini ya nak sampai semak kan tambah alis ngai ba ikhna bagi dari ilong di ba takkan naruh laban lihat apa jadi ke SPL ini soal apa ikut tim prepare ya untuk kasih balik tentang harus ikut punya game last game ini pemerkat sih dapat nayo pada ikut mau lain kan mau final kan ni tahun seguti terus ini nak apa dalam game mau lain lagi tenang tu kami praktis bahar tengi lah excited ya belum lagi lah terus tu dan mesti mendikun berkemau lain deka top tim nanti tayo long nila siya long nggak prepare long kun bermulai prepare dia jogi baru long ila dalam sini manikun siya Ki set baru fight hawat kita ngawai pi 75% kidan napeng injury sendiri wat makiru kilong prepare pa lada kidiwan mi can give the best can give 100% wan ra ek thong jongka silong Premier League ngamata kamala sports club ko jong